Ka sorkar jela, hadu menta, kaklan patsiu kapisa, ne kabil, syaki kontraktor, kabalakot, syaka sanspa, laipo arklur, kat henriulak, henriupo kandai hajar tingka. Ia kane, laitu da ubak disi kongsit, ubadai u General Secretary, ka All Meghalaya Contractors and Suppliers Association, habakren, syaki nong tok kubor, hakasingi palay, hasilong press club. Ulai turu, bayakane, lalap lengba kajingwat RTI. Kibun ki infrastructure mat ki jingtai mo hagi benta repair te tingi dong kam hi ya kata ka ki kontraktor bakin mi syakman maka de goi galat liti ba kasyan ka bade bakal yang kata ka jing yo kam ya jam te khendiat ka kai balakran nakaliang jong presiden mene ya ki jingle jong government nakaliang ka jogi shukan pesngau ba kai kata ka contribution ka ba ki local contractor ki ajak sarkar haduk mentang yang feeling bagi RTI bengila wat bengila ngasim kini kita bill jong local contractor ki baki kerjaan haduk mentang di spending liabilities bagi government kapan sio mentang kalau apa sa sanspa life ar crore khandru lak ndru khanda hajar kini kita bill jong local contractor ke pesakot hapo state apa baka state government kadiban ai kata kadi tang napo ka PLD roads but PLD building dah dang bun ke 4 poiro lagi ni long approximate te PHC ngim 4 yo jengkhen napo QE department ngim 4 yo jengkhen te hang ni PE kat kang bijing syam go jongi kini gidi kam ka kontraktor ki jule ki repairing ye klenti sengkien ki preparing ye ki office ki basanlak androlak ki bashpholang kumtar ter habade begini ko ONM operation and maintenance nyat bis ko kontraktor pri ko kontraktor kinyo bel hadin sansnem sausnem dawan pak kong gini project behe pan ki balak ban split babiang ka pisah kamjudan man pelilak nanti ko kontraktor kemengipet mentahi king iba kani ke sarkar mat kalong favor ya kita ki entrepreneur ki bana sabar ki big fish mo ki big entrepreneur ki bana bar state om yang iki entrepreneur ni dari baka perkhat sisa kalau di man pli ki lat kelenti hang badi kam ki ba ngi ki local contractor ngila dem lihat ki package mo tengi i ba takada wani ka sarkar hi kadi ka sarkar kam din namta ki jongi ki khana samla ki ba mo ki ba sengkam lojong hani hande kadi namta ki company ki banawa kini ko government menta khain kini gidi hadu December 2020 Tiba hadu nado barim